Ati ku rundi ruhande igihugu cyanjye cyakomeje kwishyura igiciro kiremereye cyane cy'umutekano muke ukomeje kubibwa mu burasirazuba bw'ubutaka bwacu. Ati aho ngaho imijyi n'imidugudu byagiye bihindagurika bigatwarwa n'imirwano igiye ikomeje kuba mu bihe bigiye bitandukanye, gusubira inyuma kw'ingabo no kwihorera by'amatsinda yitwaje intwaro ashyigikiwe n'ingabo z'amahanga. Imiryango yarongeye irahunga kenshi na kenshi yikoreye mu mifuka mito gusa ibyo yashoboye kurokora, isiga inyuma umusaruro w'imirimo yayo, imirima, amashuri, ahantu h'ingenzi hayirangaga imizi yayo, rimwe na rimwe n'imva z'abayo. Iki kibazo kiracyari kimwe mu bikomeye cyane ku isi muri iki gihe ku bijyanye n'abantu bavanywe mu byabo ku gahato, aho miliyoni z'abantu bavanywe mu byari iwabo n'aho bakomoka. Ndashimira cyane ukwihangana gukomeye kw'abaturage bo mu majyaruguru n'abo mu majyepfo, kandi ngashyira ikuzo ku ngabo zacu z'igihugu no ku nzego z'umutekano bari mu rugamba rukomeye kandi cyane barwana n'amatsinda menshi yitwaje intwaro akoresha amahirwe y'ibihe. Yashinze imizi mu bukungu bwo gusahura no kwikungahaza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu guhangana n'iki kigeragezo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwitanga byimazeyo mu gushaka amahoro arambye mu gihugu, gusubiza ububasha bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no kurinda abasivili. Nyakubahwa bagore namwe bagabo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba indahemuka ku ndangagaciro zayo zo gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano yamye ivuga amagambo amwe. Amahoro ntiyubakwa hashingiwe ku kinyoma kandi ntiyagirwaho hashingiwe kudahana. Ni muri iyi speech cyangwa se imbwirwaruhame uwitwa Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kuba yatanga umurongo ukakaye ushobora gutuma M23 ihezwa mu biganiro by'abanyekongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze amarenga akomeye ashaka kwerekana ko ihuriro rya M23 ritazemererwa kwitabira ibiganiro by'amahoro byitezwe guhuza abanyekongo bigamije gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano n'ibya politiki bimaze igihe byugarije igihugu. Kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2025 ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gutegura ibi biganiro bufashijwe na perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union akaba ari João Lourenço. Intego nyamukuru yabyo ni ugushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bikomeje gutuma igihugu gihungabana cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ya mbere yavuga ko ibi biganiro byashoboraga kubera i Kinshasa kandi ko byari biteganyijwe ko byitabirwa n'impande zitandukanye zirimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo abo mu ihuriro AFC M23. Icyakora nyuma haje kuvugwa ko aho bizabera hashobora guhinduka bikabera i Rwanda muri Angola cyangwa i Lomé muri Togo. Umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yemeje ko perezida João Lourenço yayisabye kwitabira ibiganiro, gusa yavuze ko iri huriro ryasabye ibisobanuro bisobanutse ku itandukaniro riri hagati y'ibiganiro by'abanyekongo n'imishyikirano yabereye i Doha muri Katari, ndetse no ku cyizere cy'uko ibyemeranyijweho i Doha bitazirengagizwa. Mu kiganiro Nangaa yagiranye n'itangazamakuru i Goma tariki ya 26 Mutarama umwaka wa 2026, yagaragaje ko imishyikirano ya Doha igomba gukomeza kuko ariho M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuriramo ibibazo bifitanye isano n'intambara, hanyuma hakazakurikiraho ibiganiro rusange by'abanyekongo bigamije ubwiyunge. Tariki ya 31 Mutarama umwaka wa 2026, perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye ibihugu byabo
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asobanura uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu. Muri uwo mubonano yagaragaje ko niba ibiganiro by'abanyekongo bibayeho bizabera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biyoborwe kandi bitegurwe n'inzego z'igihugu. Yagize ati ibiganiro biramutse bibaye byabera ku butaka bw'igihugu cyacu bikayoborwa n'inzego z'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga, amategeko agenga igihugu n'amahame ya demokarasi. Perezida Tshisekedi kandi yashimangiye ko atazemera ibiganiro bigamije nk'uko yabivuze kugabanya ubukana bw'ubushotoranyi cyangwa kumushyira ku meza y'ibiganiro n'abashinja gukorera abaturage ibyaha bikomeye. Ati ibiganiro yego, ariko ntituzicara ku meza amwe n'abantu bakoreye abaturage bacu ibyaha. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja M23 gukora ibyaha byibasira abasivili mu bice igenzura mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo ubwicanyi n'ihohoterwa. Iyi ngingo yanaganiriweho mu nama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 30 Mutarama umwaka wa 2026 yibanda cyane ku mutekano wo mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ku rundi ruhande M23 irahakana ibirego igashinza ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kuba ari ryo ryakoreraga ibyaha byinshi mu bice ryambuwe. Iri huriro rivuga ko mu mijyi nka Goma na Bukavu ndetse no mu bindi bice igenzura umutekano umeze neza kurusha uko wahoze kandi ko abaturage babayeho mu bwisanzure. Iki kibazo kigomeje kugaragaza uburemere n'ubukana bw'inzira iganisha ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibiganiro by'abanyekongo bikomeje kuba isoko y'impaka zikomeye hagati ya leta n'imitwe y'irwanya. Reka nongere mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya duhuriramo tugacishamo amafoto n'amavideo ibiba byaturutse ku rugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwinjiramo nta kundi rero na pininze link muri comment, uragenda ukandeho hariya hasi mu gice cya komanteri, urahita ubona link iri hejuru n'ubundi uyikandeho, urahita winjira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, uzajya ubasha kubona amafoto n'amavideo ku gihe, maze ubashe kubona ukuri ku biba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa ndetse n'ibiba byabaye. Mu yandi makuru akomeye cyane rero, uwitwa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU yaburiye ko uri mu byago byo gushiranwa n'amafaranga akanya kariko kose kubera ko hari ibihugu by'ibinyamuryango bitariha imisanzu yabyo y'amafaranga. Antonio Guterres yavuze ko ONU iri mu makuba ashingiye ku mafaranga kandi ko ayo makuba arimo kwiyongera ndetse ko ateza inkeke ku mikorere y'uwo muryango ndetse ko amafaranga ashobora kuwushirana bitarenze muri Nyakanga uyu mwaka. Mu ibaruwa yandikiye ibihugu byose 193 by'ibinyamuryango bya ONU yavuze ko bigomba kwishyura imisanzu yabyo nk'uko amategeko abiteganya cyangwa bikavugurura amategeko y'imari y'uwo muryango mu kwirinda ko uhirima. Bibaye nyuma y'uko Amerika, igihugu cya mbere gitanga umusanzu mwinshi cyane muri ONU, yanze gutanga umusanzu wayo usanzwe n'umusanzu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse ikava mu mashami menshi ya ONU ivuga ko kuyabamo byari isesagurwa ry'amadolari y'abasoreshwa bo muri Amerika. Ibindi bihugu by'ibinyamuryango byinshi bifitiye ONU ibirarane cyangwa byanze kuriha imisanzu yabyo. Nubwo bwose mu mpera y'umwaka wa 2025 inteko rusange ya ONU yemeje impinduka by'igice ku buryo bw'imari ya ONU, uyu muryango uracyafite ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga gihuhurwa n'itegeko rituma irimo kwishyura amafaranga itigeze na rimwe yakira.